Hello, ꓲ-ꓚ nyunga mi liso doshu bepyute the liso times kwa bi leshe doshu chama gflango nyunyi doshu na ni chepati sala jeso bi khkwe zdovo gwajuzo yama bi MPT jihi atu jelama setimer matse kima tiyo Miss Indiana Teen USA 2022 kwa leshowa yama timapu do shaje mujitiama Myanmar pa shevote suja mujaku bi bama do chama gflango kulinyu nalundwile doshi vati magwana ni lomi kwa chepati sala jisobi khkwe zdovo gwajuzo yama do chama gflango nyinyin tun tsunyu ku li hama tsunyu te liso chepati sala jiso spa shumobi khpa bumu te mo jale kodzo asia kwe te mo huso Mr. Zhao Qiang bi yiwati zode online kwa bi gwajuzo do yiko yiwati li jale kokama gwajule kokama nye ashinga bi banye liso chepati bi komuni ngani company party vo nykucha kwa jama jale kuju timari matse ngani kwe nyekwe nuchuti chu jale kuju timari matse khpanu kwa budu kwa lotas muso myama la chwa mya nyama podo kumade chija nama ju timari matse gele yi ju tiliu shugwa jule kukalo bi balo ngawa dushin mati magwana ni MPT jihi atu jelama do chama gflango ngawa nyun tun tsinyu ko li hama tsinyu nene tsinyu jeli tshita yango pateta lo phikwa jwama MPT jihi atu jelalo ngawa MPT bama tuti mama ima minya shinga banye Myanmar Post and Telecommunication nganye jale khuchu tuti mama ngasin timalika sin jevto lama ipunani machawasi nganye masesi nganye pathi kwa tiasuti buli bemanye bupuse pa jalalo belo jelama tipama kwa nitsa hatu sime vochela sunye siwalio bi belo doshi imu di magwana ni Miss Indiana Teen USA nyitun nyitsin kwa leshowali so kuima tiyo kulio gulisunye yikwa bi shaji mujitiama Myanmar pashe mami ngami suja mujaku bi bama de chama gflango ngawatsu chukuza luama keke kokunainye bite lekupe kwa Miss Indiana Teen USA nyitun tsinyu kwa leshowayo yinye kuima ngasenye monche ngalo bite lekupe tutu mama yama munani USA Indiana mushokwa yama ngalo gulisunye tutu mama nani nyitun tsinyu ko lihama tsinyu bi kunyu kukwa yikama ngasenye kukwa bite le kulama nyitsinyu yukwa bi hualisana ni Miss keke kukunai yi hualio gulisenye yi hualiama li matse yikwa bi tsusha miashi nye miyama mami seli nama yikwa bi ngami miyama mami latso amya tili shatuko bi balo yili shatu ama kwana ni miyama kwe pa shevonye ngama me le chikwa shajite alo ju suna ta so tsulevuna ni me chetia timari matse me de tole khotia lo bi yile shoyama kwa tili balo ngawa jam leza yi baba mama vuna ni titoko ahi tsi ko de me vude photo kuso ngasun yinye Indiana foot wene kwa Myanmar kwa bi lasun yebe chilaso ngalo